tutiabanganite ni me okire kwendithiriria no eri wi ha anyita riu koguo maundu maya ungimaiga in your head wega yes wi maundu maingi muno ukota kurira na gwicunga niguo no andu acio atatu yes rekaga hingo ciothe tondu magukoraga in such a situation. There is a situation that igukoraga of course situation ino ri it is ikoragwo na andu acio atatu marameshape kana magashape your life. Mundu wa mbere ndakwira ni mundu wa guteithirie yes hindi wari hatikaini wa keri yes mundu wagucirie uri wa gutiganirie kiwa ni hungui agikura muhoe yes wa gatatu ni uri wa gutwarire thina ini ucio tondu mathina mothe maria wonaga thi no yes there has to be someone yes who is making you be in that situation. Ni hakoragwo ni hakoragwo wega piu eni ona ungikiandika mamu wanyu ndakurerire wega Wethe mwanake ora arumite mamu wao gutuigwa otini ndamutarire ekone amurire kuya ni kuru ndangire zero thiguo reka mami ni watumire gorode ya tondu mathira maingi urona by the way niguo gutire thina wirehaga asa it is either he mundu ratuma wike oguo there has to be something yes there has to be taru tungigwa uko microphone ni irora ni kumenya ne bia itaraigana ni undu wa baby ira woete ukamenya microphone friend ramionete na gitoe microphone ira kana njiguete ja laptop there ya muthoni iriathie ukimenya ni nje jare ndatheirie muthoni ko there has to be somewhere na ikone akambunire muthoni ukiandirire uria tukugura ki uria tukugura laptop ino ndimwire tuhoe Nego kujiga andu akwandike hau Masai mona muri tuteithanie kugura laptop ucio ni mundu uria worire yes wina mathina mundu akwira moe ria wina thina ri yes mundu aguteithagia na agakuhoera no mundu aguteithia wa gukwira muhoe ni mundu urorira thina ucio andu acio atatu yes umaige hau waweke hapo and have a very special place yes for them in your heart ndukariganirwo ndungiriganirwo ndukariganirwo iga ukimenya ng'ania ati mundu mwega